ukuze uzophila ngokukhululeka. Awukhululeki uma uyindoda umuntu wakho ungamkhandile. Ngoba uzothola umsebenzi manje, kufanele usebenza eFrance. Wena uzosale wonke ube nje. Ngokuthi umkakho uhambile wa eFrance, wena wasala la eBay. Uma ungamtholi le France network ihlupha. Suyitshela ukuthi bamplastela. Hey, washa. Wangamthola nje wakhe story ngengqondo yakho. Exactly story sakhe ngengqondo yakho. Usuyibona singiyo le ntshela bamplastela. Nangempela uzothi eFrance athola osigadla ngempela ezidla umuthi. Vele izimplastela. Sikutshela ukhohlwa mfowethu into engeke eduze kwakho. Sikuplastele. Mana ke mkhulu ngifuna sibheke umngozi bali ilumbo nokuhlukahlukana kwalo ukuthi ilumbo kunelumbo elikanje liyingozi futhi kangakanani. Bungakanani umngozi belumbo? Mfowethu yonke into eyilumbo ingozi. Iyakusiza wena mnikazi wayo. Kodwa kuloyo ontshontshayo kuba ingozi kuye. Ake senze kanje. Uma sithatha inyosi siyifaka emotweni. Isuke kuyizaba yokuthi umuntu othi ufuna ukuthatha le moto kuphumele izinyosi zenzenjani? Izimtinyele. Ukutinyela lo muntu lezi inyosi sekuyingozi ngoba lezi inyosi akuzona inyosi zemvelo natural. Inyosi ezino plus 2. Mane zinosigadla. Ayibo, angithi sithatha imvelo. Siconvert ukuthi asicommunicate nalemvelo kaNkuluNkulu. Sishintshe lemvelo isebenzele kwasemhlabeni. Ilisone nalemoya yobugebengu. So lapha ngithi sokungenelele nobuciko buka 2+ netechnology yakwa 2+ esigodlweni. Okay. Sekufanele ukuthi ngenkathi lo muntu eqala ethinta inyo athinta le moto, ngamnika ngisho khe ngimnike yonke. Sekuzosuka lezi inyosi zimtinyele. Ukutinyela izinyosi akuzona inyosi inyosi. Inyosi ezasendle. Lezi inyosi ezibekiwe la emotweni. Ukuthi zigada umonakalo wala emotweni. Ngalenkathi eqala ethatha imoto, ziyasuka zamtinyela uzoyishiya. Ngisho ngayishiya gijima noKhia, uyogijima 30 minutes. Away naye la. Uyozabuye noKhia ubeke acela uxolo. Kwakhona lokho ngeke azasinde, uzodlula emhlabeni. Ijulile lento. Ilumbo. Uma ilumbo silifaka kumuntu wesifazane, ngiyamlumba lo mfazi. Uma ngilala naye lo muntu wesifazane, ungowami ngimkhokhele. Ngiyambiyela ukuthi akabe nothanda akayihloniphe, akangabe uvanzi ukuze siphungule lama crayon. Yini ama crayon? Ama crayon lezi ingane ezahlukahlukene ngokwezibongo. Manje ngalenkathi ngimkhanda ngisuke ngizama nokulungisa isizwe lapho ke. Ekuthenini akaziqoqe. Azala ingane zakaphanda pha kuphela. Yabona umuntu masezala ingane zakaphanda pha kuphela. Kungabi ingane zakaphanda pha sokukhona zakaGodoliash. Akusekho kuhle ama crayon lawo. So uma umkhandile umuntu wamfaka ilumbu, uyozala ingane zakaphanda pha kuphela. Ngoba ayikho indoda ezokhona ukuthi ilale naye. Ngoba ingalala indoda naye uthola ukuthi wena mnikazi wakhe lo muntu awukammithisi. Kodwa ngokuthi uhlala nawe uzothi yakho lengane kanti ingane ayiseyona yakaphanda pha seyakaGodoliash. So mbethe ibhantshi. Mina kahle kahle ngiyena umthakathi kodwa ngizama ukulungisa isizwe. Ekuthenini uma ngenze lokho mina angithi ke manje akasakwazi omunye umuntu mayekuthathile nangavumelana ema-office bese kuthi mase niyolala senibhukile. Uma seniyolala lapha bese uyashintsha umakoti wakaphanda pha avela beyimfene noma beyinyoka. Noma kuvale Uyophuma baleke dadewethu kababa ngisho ngoba kuthi uyinkunzi. Uyabaleka mfowethu uma isephenduke lo muntu ngimshaya ilumbu aphenduke noma imfene. Uyobaleka uyovuka ugqoke bhuti. Ungamenzi lutho lo makoti mawuthi uyabuya futhi umtholo senguye. Hayibo. Uqala phansi futhi. Uthi uqala phansi ashintshe futhi abe inyoka, abe isinkonkonko, abe imfene kuya ngokuthi mina sivumelane ngani mina nawe. Ukuze lo muntu akasakwazi ukujabula nenye indoda. Ngoba nale ndoda iyohamba ixoxa.
Kodwa wena mnikazi mfowethu uyojabula naye ngayo yonke indlela ngeke futhi aphinde abashintshe kuba beyingenye into. Ikhona lento ethi uma ngidlula emhlabeni Khuleka asami. kuzoba njani? Uma udlula emhlabeni umfaka ilumbo unkosikazi wakho. Kuya ngokuvumelana kwami mina nawe client lami noma wena mnikazi walo nkosikazi ukuthi ufuna kuphela iminyaka ewu3 after usufile liphele noma li disappear noma lishabalale noma lingasabi khona leli lumbo ngoba nawe kawusekho emhlabeni usuke usikhulula ingane yabantu ukuthi isingakhululeka nayo icosha la icosha khona. Phela uyafuna naye ucosha phela khotha naye kube mnandi izweni. Lokho mina kuya ngeclient mfowethu ukuthi lona lithini ngoba khumbula kwaSigadla asikuniki into singakuchazelanga yona ubuhle bayo nani nobungozi bakhona. So angikwazi ukuthi ke lokho kungaba kithi kukuye umuntu ukuthi yena ufuna wakhe umfazi abe kanjani. Uma yethi yena ufuna wakhe umfazi ahlale langa la lawo muntu until azafe naye. Mina nginankinga baba ngisebenza ngemali ngenyanga. Mina ngiyenza lokho okufuna wena. Sinke simhlophe ngunike simhlophe. Ufuna ese brown ngunike ese brown. Half ngiyakutshela ngisawukhipha half la kwakudala lapho. Asidlala. Awusekho half esinkwa la ekhaya. Full love. Awusekho la sesebenza nje ngesinto esimhlophe nese brown ukuthi kwakwaba nobo half ayi kwakudala lapho kusaphethwe sibanibani. Ngifuna sibuke lento isichitho mkhulu. Mangikhuluma ngesichitho ngikhuluma ngento enyakazisa impilo yomuntu ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Sichitha umendo, sichitha inhlahla noma ngabe umsebenzi noma ngabe yani kukhona umuntu uthi ngihanjwa izinto ebusweni angazi ukuthi angiqonde lezi zinto ubukhuphe noma yini bese kuba khona umuntu othi nginezintwala zengulube mangeke ngafika nje la khona abantu ithi lento angenwaye lento ivela emakhwapheni iqhamuka ngamashiya ivela nangaphansi lapha esithweni sangasese. Ichitho into engingadlala ngayo kakhulu sisafunda isikole. Ngikhumbula ngalezi zikhathi uma bekhumbula abantu Chitha bani kwakuganga ngangiganga mfowethu ukukhula ngiyaxolisa angithi lento kwakuthi nje esikoleni sivele sifake ichitho kwakusahlolwa ngabo 50 rand ngalezi zikhathi uvela uthathe isichitho sisakha ngomanyazini abanye bathi double pie yazi londo sasithatha lento le uhali yabona uhali yeah le ntambo yokuthunga impahla omnyama sasivele siubhile ngomanyazini sifaka ucocomelon sifaka umzungeza abathakathi icocomelon nini icocomelon thuthi dunzo kuchazela bese sifaka uzungeza abathakathi sifaka umasisha umuthi othi lento ayenze ngemanje umuntu mekwajomba la sesayibhila le ntambo sithatha isipikili ekhanda lesipikili ngifake lo muthi bese ngibopha ngohali la isipikilini ekhanda lesipikili ngibophe ngiphinde ngiyobopha esinye futhi sengotshela umngani wami ayoma ngale kwalomgwaqo la uphela khona otshanini sibethele lo hali phansi ozokweqala uzophatha intwala lokho kwakuganga ngangisakhula lokho 2006 ngangikwenzela ukuthi ngithole imali yokukhera esikoleni mfethu esikoleni nje la umuntu uzophatha izintwala ngangazi ukuthi uzoya ka 2 plus ukhipha yonke lento angithi ngikahle ngizama ama customer ngokuganga ngale nkathi ephethwe intwala lo muntu ngiyazi ukuthi umuntu ogaranti ukushaya intwala esikoleni yimi nginembiza intwala nesicubisa sentwala so ngangenzela ukuthi ngenkathi uweqala ubambeze intwala zikuhlukumeze unike mina ngithola imali mfethu le mali lengithola nami sizokwazi ukukhera esikoleni mfethu mana mkhulu ngifuna ukusibuke lento intwala ziyazalela ngaphakathi zibe namaqanda ziphume ngaphandle eziqweni zoboya kuba kanjani noma ngeke ngazi konke ngeintwala ngoba kuya ngokuthi umuntu uzifika kanjani egazini lakhe kukhona intwala ezingabonakali kukhona ehlupha kakhulu mayibona abantu khona ziba ngaphakathi egazini ingakho ngithi mina umuntu ngathi ungayishaya ngaphandle
uphinde uyishaye ngaphakathi. Kube nento ozoyiphuza. Ngiyakutshela mina mfowethu. Ibulale ngaphakathi, ibulale ngisho amaqanda. Intwala nje angiyibheki intwala. Intwala zifana nalento okuthiwa ibhande. Kukhona isifo. Malike lahlangana. Yes, zawushaya. Zawushaya. Sukulibele kodwa mobulawa ibhande, ibhande into esimple kakhulu. Baba mina izifo ngiyayilapha. Inkinga yami ngasuke ngaduma ngokuthi ngithathisa abantu izinto. Ngaduma ngokuthwalisa, ngaduma ngobuthakathi. Mina izifo zabantu ngiyayishaya. Khona lento ethu USB umhlume. Umhlume. Ay. Uyabona ke leso sifo? Into ethi mangidle nje into ebabayo. Akube kusahlaleka. Akuhlaleke esitulweni lento na USB la ngaphansi. Ifuna ukugcwala manje sekufuna ukuthi kube yiyo. Ihlala inyakaza kanje. Uyabona mfowethu uma sikhuluma ngomhlume, ngikhuluma ngento mina ozothi Asikubingelele sikwamukela ohlelweni lethu lomnandi kakhulu masithi khona ezikaBhoqo Well Studio ilapho khona esuke sikwethulela osaziwayo mfowethu njenganamhlanje nje sikuphathele uhlelo lwethu lomnandi kakhulu masithi khona abelaphi bendabuko sigijime sahamba ke mfowethu saze sayofika kwaMhlaba yalingana mfowethu kwaMhlaba equali nguphathele uKhokhovula mfowethu nguphathele inyanga enkulu nguphathele mfowethu uMapheka Thululu ibhodo lomthakathi madoda yiko lensizwa esiceleni kwami mfowethu izokisichazela ukuthi masikhuluma ngoMapheka Thulule ibhodo lomthakathi sikhuluma ngobani uyabona ngesesigodlweni esikhululana khona amadoda amakhulu khona insizwa khona indlondlo enkulu khona inyandezulu khona yonke inhlobo ongayichaza masikhuluma ngokwelapha asikubingelele Mapheka Thulule ibhodo lomthakathi. Hayi ngibonga kakhulu ithuba engipha lona. Ngiyabonga kakhulu nje uMapheka Thulule ibhodo lomthakathi ubaba nje okhona la kwaMhlaba yalingana. Umhlaba yalingana ke mkhulu kodwa idolobha esikulo thina sikwasikemelele. Indawo enkuyo mina ngisezamazama. Izamazama ke makuthiwa kusezamazama umuntu mesuke esikhemelele nje jika ethi ezamazama kunebhodi ethi zamazama crash. Uma sofika ezamazama crash ubuza uDr Ndosi uMapheka Thulule ibhodo lomthakathi wabanjwe kuseni ngovivu wabona umhlaba wonke. Hayi indoda eyaziwayo ikhona ikhehla kusewa nendoda ikhehla nje edala ekade uNkulunkulu esisebenzisa mangithi amathonga alisebenzisa. Ikhehla lidala udondolozela madoda Mapheka Thulule ibhodo lomthakathi wabanjwe kuseni. Wabanje kuseni lomthakathi ngovivi kwenzenjani? Hayi istory eside leso yoba ngikhuluma ngento ekhona eyaziwa umhlaba wonke yoba ngilami nezamazama ngoDr Ndosi. Ngiyacabanga ukuthi mangaphosisi kungo 2016 kunomntwana kade ela abantwana kade bela kunenye inyanga kade kugula ingane yayo ephambanisa ingqondo engafuni ukuthi bayilaphe lendoda igane esithembu ngeke ngidalwe kodwa ikhona igane esithembu uyagula lo mntwana uphambanelwa ikhanda bamletha la ke bangazele esontweni ukuthi mina ngudokotela wesintu ngiyelapha kuthe sezwe lenyanga inemizi nje ehlukahlukene uthe masayizwa ukuthi ayi bamlethela kwaDr Ndosi Mapheka Thulule ibhodo lomthakathi yazama ngokindlebe ukuthi mayizobuka lo mntwana ingangeni ipaka imoto ngaphandle khuma nomndeni ayibuyele ngelinye ilanga ngithe ngilele ebusuku kwathiwa nje ngihambe ngokhipha lo mntwana kule ndlala la kuyo aye kwesinye indawo ayolala khona kuyase kuseni ngithatha imoto anginaki ngiyojeka kwaSikhebele ngiyofaka upetrol ngiyabuya bikho indaba ngiya kuyo ngifika mina la ekhaya ngabo 6 manje ngiyabuya sokugcwele abantu bonke kunenyoka eziwu2 lezinyo akuthe ngenkathi ngene ya kule ndle ngikhiphe kuye mina lo mntwana zafika zama eminyango zagwinyana zaba yi2 enye yagwinyenya masithi ziyahamba kusahambeki nami phela nami ngikhokovula kodwa nami enkulu nami ngashaya uvala ngifuna uqamba mama ngiyatshelwa mina kuseni kuthiwa ngikhiphe lo mntwana angisitshela ukuthi ngumkhiphela ini akungitshela ukuthi nje mkhipha ngalala okungenzeka ukuthi lezi nyoza izogwinya yena beyiqonde yena ngqo ekhaya lakhe phela endlini labo nebahlala khona bazigula afike yajika eminyango hayi mangithi kuseni ngiyayibona nami ngayishaya nami ngiqhaqhazela ziwu2 imnyama ngisho induna yatshelwa endaweni la ngikhuluma ngendawo enkuyo mina ezamazama hayi ngase ngiyasho ukuthi awuphilile ke mase ngilitholile ibhodo lomthali bekuthiwa kuqedwe lo muntu engikhuluma ngawe uyaphila kumanje angikhuluma ngomuntu ongekho waphila seyayifela inyanga kodwa ayibulawa ngayimi yayifela ngokuyifela kwayo ayahlala futhi isikhathi eside kodwa lo ntombazana uyaphila kade bemphambanisa ingqondo kumanje ngalithola lapho ukuthi nguMapheka Thulule ibhodo lomthaba kwade kuqedwe ngento ngalalela uNkulunkulu ngalalela idlozi lami ukuthi waphuma lapha baleka khona kuzokwenzeka angaqondo kodwa kuthiwa ngumkhiphi wasinda umntwana uyaphila ngayithola kanjalo kulona igama elilula nje ufuna usibike la ekhaya sesifikile bazi ukuthi hayi sesikhona impela kuumthetho kakhulu especially mina la ekhaya
ngingathandisisi nje baningenela ngiqala izolo ngikhuluma ngilokhu ngibika kudala madoda mina ngihleli nginqabe ngafune bemedia abangenela ebanye basuka kwezemfundo bazofuna izinto ezithili kimi kodwa ngithe angivume namhlanje ngimdedele ningeba kunabantu abaganga nangezinamba zethu bayibiza omaphekatho yokungasithi ngase ngithi sondelani madoda senifikile ngizonibiya ke madoda senikhona la esigodlweni esikhulu ekuyisona esangenza ngathabatha lo msebenzi bogogo sokusile madoda yokuthanda sokusile madoda yomoya wena mfundisana yavalisimise ngamadoda kwathi amadoda yakumuntu ngaphandle wakumuntu phakathi kolwandle umuzi wawo yakaphakathi kolwandle wawungafulelekile kahle kodwa uzange uzinedo wangikhipha esiswini wathi le ndoda ngisazalwa ugidi sibindi welindlovu ngamanyanga lomphembo wahlula behlathi wathi hayi namhlanje ngiyakunikeza wena Ndosi ukuthi ngozophatha isikhwama sikamkhulu wakho usindisa abantu ebagulayo abanenkinga ehlukahlukene sebehambe behluleka kodwa wena uma ubathinta ngezandla zakho baphile ngikhulekela lamadoda asela ukuthi konke azokwenza la kwaNdosi akwenzeke ukhanye umsebenzi wena ngiyaqala sengigugile ngaka iminyaka esengayiqala manje ngilapha u28 ngilapha kodwa sengingaka namhlanje ngithi abangene bemedia ukuze ngiyazi emakhunya ngoDr Ndosi umhlaba wonke ukubona ngiyabonga. Ngifuna sikhulume ngalo idamu lelikhulu elikaKwaMakhandlela amane abomva amabili ancomba amabili abe liyini ukujula kwalo yini lele ngaka ejulile ngalo leli damu nje ubukhuluma nalo kukhomba ukuthi ukhuluma nabadala ukhuluma nabangasekho ukhuluma nabaphethe umsebenzi leli damu leli ukujula kwalo ukujule kakhulu kujule kakhulu kodwa ukujula kwalo alihanjelwanga ukuthi akuzohanjwa kuyiwe kubantu lofunwa amandla alo ngenkathi ngithatha lo msebenzi mina 1997 bengakakhe la bengikudla umngcele kakhulu la bengikhona lo mkhulu wayelokhu engihlupha vele mina ngilokhu ngisebenza engihlupha ekhuluma naye nguye kumnikazi wale damu imvukuzane yavuka izimisa amanye amadoda leli damu leli lapho kuhlala khona lo mkhulu nothi inyoka lo mkhulu lo okunguye mina onginikele isikhwama sobugedla ba mina kahle mina ngumthandazi mina ngizalwe eZayoni kodwa ngizalwa umama weSayoni obaba omkhulu bala ekhaya bazingedla ngisona sangoma mina ngugedla mina ngisebenzisa imithi nje obukhali angisangoma angisonisa ngoma mina ngigedla ngumprofeti usebenza kakhulu ngesithunywa ngisebenza ngesithunywa kodwa isigedla sakhona sinamandla kungaka ukuthi ngisho wena la ekhaya akekho umuntu ofika athi wathwase njalo kungenzeki ba lo muntu enginayo kusuka kulelizwe umnikazi walesikhwama umuntu okuhamba khehla ikhehla nje la ngela kimi lahlalela indawo ekade liphatha umkhulu laza kuba ubaba naye benje kwangena kimi nami ngisemncane kwaqhubeka wagcina ngathabatha lo msebenzi kungakho mangilayithela amakhandlela la ekhaya ngikhuluma kufuna lihlale ikhanya mangisebenza abantu njengoba ngisho ngathi into ixakile mina uma ngikhuluma ngithi sokusile nanga umuntu uvele inkinga sozela ekhaya kwaNdosi nginikezena amandla njengoba ngiphayile bayanginika amandla bese ngiyakhona ukusebenza indoda ake ngayithanda imithi yala kakhulu kwamhlabi yalingana uma kuthiwa ngihambile ngisemazweni ngiyofuna izinto uthanda ukuthi ngiphume kodwa ukuphuma kwamphandla akafuni ngibuye negroup akafuni ufuna ngibuye nekhambi lakhe so esengitshela ukuthi ngiya kumuntu onjani engizothwala ukuthi ibuye izokhandwa into eyilayo yonke ikhandwa yimi ngilayelwa nguye lo mkhulu imvukuzane yavuka isimisa amanye amadoda ubuye usuphethe into ebukhali ubuye usuphethe into ejulile ubuye usuphethe into othi mawuthinta impilo yomuntu Nkosi yami phela mina ngikhulunyela khona ukuthi ngibuke ngikhulumela ukuthi umhlaba wonke kusukela eGoli Cape Town Pretoria yonke indawo yonke iThekwini yonke indawo uDr Ndosi njengoba nje ungibekela abazazini bosho ukuthi siyamazi lelikhehla siyalazi likhona kwamhlabi yalingana liyazenza izinto zenzeke ngifuna mkhulu sijule umuntu othi ngishawe uhlangothi ngishawe inyoni alisasebenzi lo muntu siyithatha kanjani impilo yakhe sibuyisele esimeni esejwayelekile uma esebhekene nengozi efana nale engichazayo mina njengomelaphi ngenkathi umuntu efika ezala ekhaya nginandaba ukuthi ogula isikhathi eside ugula isikhathi esincane umela ekhaya isuke ezosinda njoba injongo yedlozi la ekhaya kungikhetha nje ngikhula belingikhethela ukuthi makufika umuntu la ekhaya esini ufakazi waloko engikushoyo mlethe phela umuntu abamlethe bangikhuluma bayazi abantu bendawo ukuthi kwacela la ekhaya kungena abantu kuthiwa abasahambi abakhulumi kade banye kwabopheka umuntu uthoda kanyakazi labo bantu ke kunzima ukubavusa kodwa mina ikhambi la khona ngiyalisebenzisa impela ngofakazi ngisho kungathiwa abantu bendawo la abavele makutshela kwaNdosi magulu ngisho into ebabona ukuthi nizongehlula bayaletha la kimi ngamandla suku umuntu ephila awuyasinda khehla umuntu ophethe ohlangothi awuyasinda noma bamshaya ngathi obuhlangothi likaningi siyesithi ushawuhla kuthiwa impundulo kuthiwa inyoni kuthiwa inyoka thina ke mase sifika la sinandaba ukuthi ushawe ngenyoka ushaye ngenyoni ushaye ngani mina ngilalela ukuthi yini into engizoyenza manje umuntu asukume manje ngumthwebo kokuqala umuntu uyamthwebula
ungakwamelaphi umthwebula abuya amandla akhe ngase kubuya amandla akhe umuntu uzomela mawusukela imithi yodwa ngeke imsize umuntu thwebula lo muntu lo enza izinto zokuthi lezi zinto ezimkakile ezimaqile zibaleke ezinye bayifaya ngaphakathi ulalele ukuthi inkinga yakhe ngizomgeza akadinge ukugezwa lo angifaki into ezobulala lento ngaphakathi lo muntu lento isenqondweni yakhe lento yamshaya hamba uyilale ngenkathi umelapha qala ulinake lezo zinto uzophila umuntu. Ngifuna sibuke umuntu othi ngidlisiwe. Idliso kunenyoka engihambayo yehla inyunga iyangigoda. Nkosi yami. Simlekelela kanjani umuntu obhekene leyo ngcindezi? Angithi ke umuntu nje ophethwe inyoka noma sithi nje into engaphakathi kumuntu ethi umuntu lento iyahamba ngokomqondo yes ngokomqondo umuntu mhlawumbe inyoka mhlawumbe bamfaka ixoxo mhlawumbe bamfake ini mina kangisinandaba ukuthi yini okokuqala enkathi umuntu efika athi mina nginenyoka la ngixoxa nami ngilalela ukuthi unenyoka mhlawumbe ngabonga umbuzo lento kwahamba kubantu besintesha angifuni ukuthi uhambe kobanike mhlawumbe babili bathathu babili yenze kanje mayiza umuthi yenze njani ngenkathi ngixoxa naye ngiyamlalela mina leso sikhathi shaya ngihamba umuthi wawukusiza bongisize kwesikhashana mhlawumbe engangisiza mayiza umuthi lento yayikhahlela ithini sengiyazi uyaqamba yena wenza konke sengifunde ngathi ngixoxa nawe mina kuyangitshela ukuthi fanele ngenzeni kulo ngaphandle ukuthi ehlole exoxa nami nje ngibheke phansi ngathi angimbuka umuntu uyasho ngithatha into ngomsindo uyasinda umuntu okokuqala nje mabamdlisile umuntu into kima ngiyifuna iphume phezulu angiphalazisa ngenza amalumbu yami iphume ezantsi phansi iphume aphila umuntu esinde umuntu ephila ngempela angikhuluma indaba esitori esinde angikhulunyela ukubukwa esinde umuntu ubufakazi baloko ngikhuluma ngento ekuyenzeke yebo khona siyazi asibona uNkulunkulu kodwa ngeke alalela ekhaya oba nje uzwa manje befona kuthiwa kunomuntu ebamletha ke ngisho lo kade ngixoka na baletha yena umuntu onjengaye lo engikhuluma nabo ngocingo sengihambe ngahle ukuthi mina okay mabathe mlethe kimi mlethe uma efika la ngomlalela kuqala ukuthi yini inkinga yakhe before ngumsize bese ngithatha amakhambi yami mancane into yakho ngenze okuncane ngenze kunini ngeke ngibone kunike othuli into okuncane ngizokwenza zidle ngokuqina bazinamandla ngiyalalela ukuthi kuthiwa ngenzeni kumuntu injalo indaba. Wezwela mfowethu kusekhala impilo kusekhala enhlanhla kusekhala lempilo kuyaphileka la. Ngifuna mkhulu sibuke umuntu othi ngihambile ngikhathele izinto zami zivalekile kumnyama. Ngithi ngiyathinta kuvuleke ngithi ngiyathinta kuvaleke. Simsiza kanjani lo muntu futhi simlekelela kanjani encindezini akabhekene nayo ngoba abantu bayithwele inkinga futhi balithwele ngempela usizo. Bathwele. Nkosi yami. Uyabona okokuqala umuntu angiqale lapho umuntu mayefika kuwe sengihambe wonke umhlaba izinto zami azilungi. Nkosi yami wena njengomelaphi wendabuko ungajabulela ukuthi ufikile. Uthi inkosi bogogo niyamuzwa kokuqala inkosi bogogo niyamuzwa uzeke imi nethemba ukuthi fanele ephile angizelana ke umuntu sohamba ethi kade ngihlupheka ngizama inhlanhla yami ayilungi kuyalunga kuyavaleka akulungi yini okokuqala ngilalela ukuthi inkinga yakhe yini angahlolanga axoxa nami yini inkinga lo muntu angaluyi ukuthi uhambile zonke indaba amkhulekela abenza konke akulungi yini oba kunezinto la msaza ezenzeke ungayiqondi ukuthi wena uzovela uyikhiphe kumuntu kanti inkinga idinga ukuthi ikhishwe nguye ekhaya lakhe ayidingi wena kodwa ukuthi uzoyikhipha kanjani akayazi bese mina njengomelaphi wendabuko ngenkathi exoka athi sengihamba umhlaba wonke izinto mina izinto zami engizenzazo mina nginomuthi la ekhaya esobiza ukuthi umhlaba uhlangene futhi umhlaba uhlangene yonke into esuku nenkinga Ningizimu Nkosi yami impumalanga intshonalanga inyakazisa yonke umhlaba uhlangene uvula bebhejile bathi ngeke uze kwenzeke lo mhlaba uhlangene lo ngeke uthole noma kuphi ngeke uthole uma efika umuntu eshinkinga yakhe ngilayela lokho into eke yasiza omunye angikwazi ukuthi ngokusiza ngoba wena unguwe imsizile impilo umuntu okulayelela kodwa wena ubani nguwe nami ngizoba nendlela yami yes uzoba nendlela ama ukuthi kimi lo muntu before umlaphe hamba wenza ukuthi hamba umgeze hamba wenza ukuthi njengamanje vuka ebusuku ngesikhathi esithile umenze into ethile vuka ngoekuseni vuka ngesikhathi esithile okokuqala umbambezela abantu bayibafike banenkinga ukuthi bajayile abantu ayiki into ngempela ngathi ufika namhlanje umbambezele uma efika ethi uyahamba ngithi into yakhe ithi namhlanje sovuka ebusuku okokuqala ngithola nami mina ngindoda ngigana abantu ubonile nginamakhosikazi la ekhaya ethu uyawubona umuzi mkhulu umuzi ibhekene mkhulu umuzi yes mina ngiyalala ukuthi inkinga ngalo umuntu bofuna ngothinta lapha ngira
right sengiyambambezela mabomu ukuthi indaba kusoyilungisa ngo12 sengiyathi u12 sengihlambuluka ngaphela siyaqasa kunezinye izinto futhi esisebenza ebusuku lapha bona bazenza khona abantu ngithi lo muthi lo umhlaba uhlangene asosebenzise ebusuku abantu abakuthakade emini yes isikhathi afaswa ngaso le yes ebusuku nje imkhuba yonke yenziwa ngithi masiqale ke manje senze ethi manje imkhuba siyenze okunye sokwenza kuse umuntu njengoba ngithi umhlaba uhlangene ngenkathi uzomsiza wena abantu bayibafike bathi ngifuna isigubhu ngifuna uphondo cha wena woza kimi umuntu babucele mina sengihamba umhlaba wonke into engiyenza ilungu ngithi mina ufuna ngenze njani bengifuna baba ungisize kanjani usho bese ngithi lalela ke ngizokusiza mina uma ngibona ukuthi kunezinto ozikolotha edalweni zakini bese ngithi uyahluleka ukuthi uwenzele ukuthi yebo ngiyehlo ngithi njengamanje umhlaba uhlangane ngicela ukunika inyanga ezintathu usebenzisa umhlaba uhlangane kuzovuleka into number 1 ngiyakutshela ngikunika inyanga ngoba umuntu uphiliswa idlozi lakhe akuyona inyanga ufuna yenza amandla mina njengamanje ngocela lo muntu usebenzisa uzwancenga amadlozi akhe noma ulele ukukhanya into yakho uthola imali oqala lungisa lento abakutshela yona bathi yona ufanele uyilungise bese siyaqhubeka uzoyithola imali eqhubeke phambili zihleleke izi umuntu yonke into kokuqala mawuzomelapha ufuna imvelaphi yakhe bese uyamsiza umuntu ukuthi omunye usindile kodwa yena uyena awu bayasinda abantu bayaphakama abantu bayazenzo zenzeka angikhuluma istory mina ngikhuluma into eyikhona bayasinda abantu kodwa kokuqala mawuzela wena nguwe ngizokwenza nami ngendlela yakho ikhona nomkhulu lento ethi siyalihlambulula idlozi siyalihlanza idlozi siyaliklina idlozi ukuze into zomuntu ikhanye yonke into akafuna ukuyenza nangayithinta ngesandla iphumelele ibe nokuphila phela lo nto ikhona kakhulu uyathi idlozi alihlanjulwe ukuthi ozulanda ilwane ihlanjulwa ngesilwane kunemithi oba ngithi nje umhlaba uhlangene ikonto engeke ngiyichaza ngithi umhlaba uhlangene imithi ehlukahlukene lawo siyayihlanganisa sithi nje into eyithinta idlozi uma kungathi uhambe eTanzania uhambe eMalawi uhambe eNigeria uhambe kuphi yonke Uganda yonke indawo ufuna imithi ethi umuthi idlozi kithi singenisa ukuthi uyala kwamhlaba iyalingana idlozi inkathi lemithi leyo nihlanganisile utenzani so ihlanganisa bese ufuna inkosi ezongamela lemithi ukuthi yonke lo muntu uyalibuyisa idlozi angifake lokho manje ulide wonke lamadlozi so uthatha izinto zakho nawo uzazi ukuthi la sengithatha inhlanhla yami ngiyifaka kulo muntu ngenkathi ekhuma idlozi yakhe baliphendula baligqiba balahla kude bavala izinto bafa lo muntu wamvala wafa ngenkathi ngumthinta ngathi lo muntu ngithi nomhlaba uhlangene uzokhokha impela kakhulu kodwa umhlaba uhlangene ngeke uhambe nasigubhu ngeke uhambe uzohamba nje uphethe into engikunike yona engeke ngiyichaze manje emoyeni futhi ukwenza into yakho yenzeke noma unebhizinisi yakho ibophekile noma nani yenzeke ikhona lonto liyahlambuluka idlozi uma lihlambulukile qala libone yona emaphusheni ungezwa ngenyanga ubona ulele ukuthi yazi izinto mayivuleka uzitshela ngodokotela okwelapha zibonakala kuwa ngithi kuvulwe wena yes izinto njengamanje ziyakhanya zenza njengamanje ziyaqonda kwenzakalani njengamanje zimhlophe yes noshintsho obonayo good abantu futhi uma bakubuka mokuthiwa sikwenze so yathandeka nayo ke awusanyanyeki awusaxabani namuntu konke abantu bayakuthanda Nkosi yami ingani lapho ke indaba hayi kulokuthi ngokuqalela ngithi njoba usuka la kimi kothatha 5 days o 10 mawusuka la ekhaya mina ngikusebenzile ngithi manje akwenza mina phela ngikhulekela into yakusasa angithi uthe ucela ukuphila wena savumelana wangenza kumnene kudinge kuwe yini ngithi mina hamba olinda angikulindisi njengamanje bogogo sengiyithetha into yalo muntu na umsebenzi wakho ohle usiza abantu akuvulekeke inkinga yakhe lo nje becela into ethile uhlushwa ngo1 no2 unezinto zomsamo wakhe ezingalunganga ngiyamnika u3 months ngiyamnika u2 months ukuze alungise awuvuleke inhlanhla yakhe konke emhlaba uhlangene hamba uhlanganisa izinto zonke izikhahle uzivule zenze kathoye lonto alungise inkinga yakhe ngoba umuntu uyadingeka umuntu nedlozi lakhe leka malume wakhe lika gogo wakhe kulunga bese kuba nabantu ke ufica ukuthi umuntu uzala kuyindaba yeke emadlozini yakho yakubo noma yakamalume wakhe wayenza into komunye umuntu yangizwa manje wenza into embi komunye umuntu hey Nkosi yami hey so ushawa idlozi lalo yamuntu walimaza umuntu ngenhloso wamkhipha emsebenzini ladini idlozi uyahlupheka bayamgeza uthi ngiyenzela kakhulu unento vuma izona uma yes kunomuthi ke ususebenzayo ngoba sithi ubheja ababhejile kushuthi lowo muntu enkathi ekubhejela into yakhe ngeke kulunge wena zafaseka impela ubethu uhlaba imbuzi iphandla zozibe ngaka kulunga ubheja ababhejile lo ngusho umhlaba uhlangene
ubheja ababhejile uwona ofuna uvule lonto wona ushawa into baloko bakugeza abantu amadlozi yakho iphandla zozibe ngaka indaba wamonazela umuntu waphuma emsebenzini wakuhambela umuntu wakusebenza wakucela edlozini lake lakushaya awuzukuvulwa umuntu oza la kubheja ababhejile uvule kuphile inkomo awume ngenkomo indaba futhi ayike emadlozi indaba ikulo muntu wamhlukumezayo kahle kahle masikhuluma ngomhlabuhlangene sikhuluma ngovula kuvaliwe sikhuluma ngesilwane esiqaqa amafindo sikhuluma nendoda ethinta impilo yomuntu kube noshintsho ngesikhathi esincane ukuthi angazi ukuba sinjengalaba prophet ebenze emsakazweni kuba uhlala ekhaya ngabe ngithi ngelinye ilanga awukuhlala mangenzima ngaleso uyibona ukhulume ngento eyibone nguhaye esho yimi ngoba mina omunye umuntu angathi uyayisholo nje lo baba mina kade ngihlupheka uyayisholo lo baba mina kade ngihlupheka ngoba bafuna imali yethu cha anginandaba nemahlala ukuthi akeze kimi kodwa wena uma ufuna ukuprove ukuba usivumelekile njengalabathandazi ngabe ngikhuluma ngento oyibona uyazi ungafika la ugula mina ngakuhloli mina ngakuprofit ngenze lutho ethi umuntu uyahlala ayikhulumelene ngelinye la inkinga yakisho ukuthi ikuphi kuyena ngithi goqa lapha eminyango le ndlo uyibona ngathi ngaphandle la ngibeka imithi yami mina khona engazi ukuthi angifuni inganyelo noma ubani ufuna ihlezi hlangulile ama ngithi ngibeka imithi yami bese kuduma ukuthi abantu baneyipoki cha lo muntu olapha usipoki kodwa mawuza ngopoki uzokubhokela lokho uza ngamawuza ngenyoko uzoshintsha ubinyo kodwa wena umuthi umhlaba uhlangene ngubeka ukuthi awusebenza kodwa anginayo indlu yepoki kodwa abantu babengifuza makhuye ngondosi hayi undosi yaba bayiwathwala umthole eswenkile nje abantu uyangibona mina uma udibana amathi udibana nento engelutho nje anginazi izinto ezisho ukuthi naloko ngikwenza ukuthi ngihloniphe namhlanje ngisesigodlweni la ngiyasebenza into eyibalulekile kakhulu kahle mawenza izinto ukuqaphela nokulalela ukuthi umuntu ufuna sisinde kanjani bayaphila abantu kehle kakhulu ukhona umuntu ozothi ngaphunyelwa ingane ngashonelwa ingane yavele vala zonke izinto zami yonke indawo angisizakali impendulo yaliyanti iyefana lento sengifuna ukwehlisa umoya sengisemoyeni manje umuntu kamoya phela mina impendulo yalento akasizakala okokuqala mina mayibulala yena ingane ngiyakusizakala ngalikhuluma ngiqiniso la ufuna uqala ukhipha umnyondo lapha baba ziyavunywa la kaDr Ndosi Mapheka Thululu wendoda la uzosinda yebo wena wabulala umuntu wena bekwenze njani hayi bekuwukuthi mina ngiyena imbulali mina ngizokusiza ukuthi ungabe saphinde wenze njani ubulala wena ntombazana wawuxakekile wayithatha lengane njoba lengane uyibulale ngesimabomu asiyincenge kanje ngomhlaba uhlangene ibuye bese uyakhona ukuthi uyihlambulule ingane uzoba necala kuNkulunkulu kodwa ngokwasemhlabeni angiyihlambulule isondele kuingane abantu thina basitshela iqiniso abantu ngakho mina ngakulaleli mina athi umuthi manje lapha ngifuna umuthi bakhona bafuna ukungibulala kade nguye oyobulala uma uyobulala ngitshele into uyobulala mangenawo umuthi ngithi anginawo angiyezwa kahle kunokuthi uthi nabaya kuzona ngathi uyojika lo muntu wami ufuna ukubulala no ngeke kulunga khuluma iqiniso mina ngifuna ukubulala ngithi hamba kubathakathi ebabulalayo mina engimbulalayo lo olwa nawe ngithi thatha nawo umuntu ukukhulumisa ukuthi abalwa nami ngambizi ngegama abalwa nawo umhlaba uhlangene uzokufuna ukuthola uyahamba manje kodwa finish uma kumakhelwane wakafe futhi uphinde uyomncwaba ukhipha imali wenze konke ukukhululeka ngoba wena awunacala kodwa uma uzothatha umuntu asikhwifi lokho hamba ukhwifa abantu bathaka yibo laba ngithi abanye bayabuya bazohlala kulo ukuthi naso ukugeza inkinga yake kuwo basihluphe labantu umuntu nje ushoyo lengane athi ingane yami yangihlupha kokuqala yashona kanjani ingane esho ngicela ukukhuluma iqema ngibheke phansi nje ngithi ukhuluma iqiniso uhlambuluke kimi njengoba umuntu ekhuluma noNkulunkulu kodwa mina njengokusebenza kwami nginabantu ebadala hayi baba ngabo uthi ingane kanje ngase ngithi lalela wona ngithi yebo nje ubonile wone kuNkulunkulu wawona edlozini wangcoyisa wena uhamba nje uthwele ifu okokuqala kasiyenze kanje ukhona into okwaphefumula kuye ekhaya ethi cha awethembe umuntu yebo hamba kuyihlambulule kanje wenze kanje ilunga into yakho ungadakho angugeze baningi abantu abalukugeza nje ugeza umuntu onenkinga uzosinda lo muntu kodwa kahlambuluke mama uthi ngishonelwe indoda yonke indoda engithandana nayo siyahlukana ngenxa ukuthi le ndoda ayisukile kimi ingivimbela izinto zami ilala ngami usuku nemini yafika iyangivakashela njalo ebusuku angikhona ukuthandana nomuntu wesilisa hayi indoda enjalo ngiyayivala lelala nayo ngiyayivala isipoki uma kuyindoda ukuthi imvala ukuthi uyaganga yena uwenza into ngokungeke emthethweni ngolayela inkulumo yakho
oba kukhona izinto njengoba nje ingane ngilobola indoda mayizala ekhaya ize ngendlela ngithi isinto esisaziyo Ingene, yes uma umuntu azovela qhamuke nje edlathuzela engene vele ithunzi lami lomngama kodwa uthi izimklinye ibuye izolana yalo ndoda isipoke bayisebenza ngiyayikhipha ngomuthi angiyincenga kodwa uma kuya ngokuthi ayivumi siyinceka kahle ngemithi ngilayela inkulumo yakhe ilala nawe yebo ayilena ilana nayo ifile isipoke la sokuthatha sokulahla lesokuvala kungasabuyi uma kuya ngokuthi akalali naye uright ke sengizokwada angenze nje into ukuthi cha lo muntu onayo wena ukuwenza kanje yenza ukuthi nokuthi angavele ntshontshe siba sendoda lesi obese kudingayo asibasiza abantu asibatshele nabo iqiniso ya kufanele kumenze lezi sengiyabona ukuthi ayisipoko lo ngikhipha imithi ukuthi ngikhiphe isipoko kuye alale nale ndoda le akuyena indoda yakhe basebenza indoda yakhe njengomuntu ngathi iyona enqabayo kade bamphendula ukuthi akahlala besipoke akakho umuntu oshona ofuna anqabe into afikayo umuntu uthi lo muntu lo mina ngimazi umbike ngesintu bese yaziwa qhubeka impilo. Siqinisa kanjani imizi yamadoda aganiwe imizi yamadoda asethathile sibagada kanjani abafazi bagada kanjani amakhosikazi kwaNdosi Leyo angifuni ukukhuluma kakhulu ngeke ngiyikhulume kakhulu okokuqala methu umuntu ufuna ukugada umuzi wakhe ezala kwaNdosi asikhulumi ngomfana ojolayo yes ngiyambuza ukuthi wena ubani wena ufuna ukugada umuzi wakhe indoda mina sengilobole shosho nonkosikazi okanje kanje okokuqala umgada nje basekukhonta iqalile noma cha ethi cha akaqali ngifuna nje ukuthi ngenze isimisezo ukuthi nami agcine umuntu angahluphi ehlaba amadoda nawo anenkinga ngifuna ukuyisho lento mina kokuqala ke mina engizokutshela nomsazi wami uma ubuza into kimi uza ngobuqila akavumi lo baba lo ngihamba naye lo mkhulu umsize ngoba kunegangi yes kunegangi ezifuna ukuhamba sicupha bonke abantu sibalekele mina ngiyonyanga yamanyala ukuthi yohamba icupha nabantu yenzani kodwa methi lo muntu uyangihlupha kunamadoda ahlupheka uyahamba ngithi ngilele endlini ahambe nje abuye ngisho ngobani hayi ngizomgoba ke loyo bese ngiyamlalela ukuthi utsotsi kangakanani yalo okhulumayo ngizokugoba ke lapho kodwa uma uthi nje ngifuna ukuqinisa umuzi wami siyakuxoxa nje ukuthi endoda ngicela into eyodwa yazi njengoba sothi ufuna ukuqinisa lo muzi lo mfazi wakho uzokubulala ethi ngani ngithi athi ufuna nangasasuki kuwe athi yebo sengiyakwenza kodwa uwazi ukuthi njengento oyenzayo izokusiza yakubulala futhi uthi ngizofa la nawo ufa khona so ke wena lento yenza ziphathe kahle ke na ungamhlukumezi njengoba umhlukumeza angathatha ngisho inakubulala manje njengoba inhliziyo yakhe into nje ethinta wena ulwa nawe unesikhwele nayo sikusiza bese uthi impela kulungiswa ukusiza kodwa uzimbele wena ithuna uma uyiphathe kahle kuzoba kahle washiya lo mfana ufuna ukuthi umenze toys uzimbele wena ithuna yakhe uma ufuna ukugana ukhuluma nawe mfazi uma umlothi na ufuna ukugana mengabe ungitshela babucela mina ngifuna ukugana kungcono ukufuna ukugana ukhulumile nalomuntu yebo hayi siyehlulana kanje siyaxoxa ke la sixoxa kodwa nje angifuni ukuthi mina ngivele ngikulaleba umuntu futhi ubesigcila ayolala emahlathini ingane zihlupheke hayi lo muntu ngamsebenza uNkulunkulu wethu bathi nasilapho uthi asisiza abantu okumele sibasize singabasizeli egameni lemali nje ukuthi masithola imali kulungile bagcinene sikwenzayo sizomiswa ngakho futhi ikhona lento ethi ubaba uNdosi umuntu wesithembu ikhona intelezo ngathi uyiphethe for amadoda athi thina sifuna ukuthatha isithembu kodwa amakhosikazi siyawafuna ukuthi abumbane kuphinde kubumbane ngisho izingane emndenini lento kanjalo waphela umuntu isithembu akasithathi ngokusibukela kwabanye abantu kunento elokhu ikhuluma kuye nje ukuthi angithathe kodwa ifike samcabanga angithathe umuntu futhi wesithembu mekhuluma uyambona ngisho emncane nje ubumncane kangaka uyambona lo mfana ikhonte kuye okokuqala before uze kuNdosi usithathe kanjani isithembu sakho usithathe ngokope uthi unemali noma nje ikhonte ifike ukuthi ngathi ngagana ubona ngani uma uyithinta lonto umfazi oqala umlobole nje kalula ukuthi noma sewuthi uthinta lo umthinta umdlayisayo noma ungakachazi ukuthi ngifuna ukumcela imali izimali kwawo konke ngifuna ukukuhlela kuyenze kusho lo muntu ngaba nguyena umuntu engiphiwe bese uyakulayo uthi nguye bese uyakwazi into ozoyithinta yonke ayihlangane edlozi lakho ukana ngesithembu akube sedlozini lakho bokwama wakho ungakukopeli nje noma ungafuna yonke imithi kodwa mawukopele kuzokuhlula bogcina abantu sebelamba behlupheka asikwenzeni kodwa sikwenze ukulayela imizwa yethu ukuthi yinto eyikhuluma kithi namandla amanjani sizokusiza kuloko thina mina nje isithembu sami angikaze mina ngisibophe sengikhuluma iqiniso ngoba akusona sami usiphathele ngeke unyathele vele mina la nginyathele khona kodwa ikhona lento ethi hawu mkhulu kanti unyathele ushiya umlowo mina kahle mina owami umfazi phela ngeke wena umeshele wena uma ngisaphila
uzomshayela nje phela unkosikazi unesizotha ukuthi unkosikazi ukuthi sizotha sani ke angifuni ukukhuluma kakhulu napha ngibuye ngena sezweni lenkosi kodwa wami unkosikazi uma ehamba nje kuyacaca ukuthi unkosikazi kaNdosi umama uNdosi nama ngihamba ubaba uNdosi lo kuyacaca indoda nje mangisaphila nje ukuthi ifaka isithunzana sayo hayi angifani ezinyanga ezicupha abantu zobulala abantu othinto wami ucushiwe njalo owami umfazi ngomcupho naba ngiyazi nje uzowangena la nje la ubizela ukuba la akake umuntu ozomthinta hayi kufezwe ekhehla ngifuna ukusho njalo nje mina ngalabe bama ngibabophanga kodwa ngisho ngilele ngibhekele ngiyakwazi ukuthi hayi ngeke kwenze lutho ngicela nje sidlule nje ngeke kwenze hey yaqhiraza la hayi ndoda engeke ekhehla leyo ngeke asibuye kule nto ke manje ngifuna ukuyichaza la yamkhulu enye into esihluphekisa kakhulu emhlabeni uyabona ubuthakathi bukhona kodwa kakhulu umona oba njula nje bakhona bakumonazela ukuthi ufike kanjani la abantu bomona ke singalokuthi shaba thakathi funa intelezi yakho into yakho ethinta ivithiza abathakathi bakhulu manje sowumona yayizwa into engishoyo ngifuna abangithakathayo bafi cha labantu abangimonazelayo ngiyabanyathela manje sengifikile ngibahlakaza ngomhlaba hlangene manje bonke ebanomona nami ngiwalayisa ngeziswe yimi lengedwa manje ngiyahamba ebanomona nami angibazi ngiqonda ukusho ukuthi izinto eziningi lezi ezenzeka la manje emhlabeni